Maseneta ikomia kuma mwaho wa mung'ethaniro muthenya wa muthi matinda mehingire mucemanio-ini wa keheri-ini wa guthugunda uria makahuthira hinya wa meciria kung'ethanira na hinya wa namba uria wina mwaho uria unyitaga mbaru mwena wa thirikari. The Senate was getting together in terms of the leadership, trying to get a middle ground in an emotive motion or bill like the one we're having tomorrow. But there's a stage when instructions come from elsewhere. And it makes it very difficult for everybody. Sisi kama Jubilee tumejipanga kushawishi wenzetu ambao wako katika upinzani waelewe yale mapendekezo ambayo yameletwa ya kugeuza vipengele fulani katika sheria ya uchaguzi. Mwena wa mung'ethaniro ufangite gutemania riendekithia ria gucokia mutaratara wa guthugunda mogaruruku watho-ini wa githurano o haria wambiriirie. CORD ikirugamia cira wayo yugite ati ikundi cia ndini, kiama kia ndikani, kamiti ya mbunge cieri na Kenya wendi mwega aria marehire mogaruruku maya ni magirire kurehwo metha-ini o ringi gwaririria ugaruruku wothe watho-ini wa githurano uria mathondekire. Yale mazungumzo ambayo tulipitia ilikuwa nchi nzima ilizungumza, na itakuwa ni vibaya kwamba Jubilee kupitia bunge kulazimisha yale ambao wanataka ama mapendekezo zao, lakini kwa kiasi mimi najua bado kuna nafasi ya kuongea. Nataka kuhakikishia watu wa nchi ya Kenya ya kwamba hakutakuwa na utovu wa usalama, hakutakuwa na majibizano yasiyo na msingi, hakutakuwa na matusi, hakutakuwa na vurumai, hakutakuwa na joto la kisiasa lisilo na faida kwa wananchi wa Kenya. Mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka ahinyiririe bunge ya Senate itacukia ikinya riria riguthengia bururi kuma wagagu-ini uria urehetwo ni mogaruruku maria marahitukirio ni bunge ya bururi. Kalonzo ugite ati njira iria ingihanda bururi barabara-ini ya thayo na kwihokana ni guteaniria mogaruruku macio nginya andu othe mamariririe. Therefore, I hope Senate will correct this tomorrow, because if they do correct it, then we'll have no reason to go to the streets as we said as CORD on the 4th of January. If they don't correct the situation, then obviously Kenyans will go out to the streets. Nyamuyo kana watho ucio ona wahetukio thiini wa Senate ndakae gwitikira gucaina watho ucio tondu ni watho nginya onake ukumuhatiriria kuma gwikiraia na nginya kura onake mwenyewe gukorwo ari victim. Muthenya wa rucio maseneta 47 aria mathuritwo kurugamirira kaunti ciothe guku bururi-ini no magaikiria mogaruruku maya kura. Mwena uria ugakorwo na maseneta maria maingi niguo ugakua muthenya. Mwena wa Jubilee ukoragwo na maseneta 28 naguo mwena wa CORD ugakorwo na maseneta 19. No makumbi ma kiuteti maria makoretwo ho kwa ihinda ria miaka 4 maya gukorwo marehete mogaruruku miena yeri. Watho uyu wahitukio ugatwarirwo president Uhure Kirore, no wona wagwa kamiti ya hamwe ya mbunge cieri iguthugundwo kuwaririria mbere ya ucoketio mbunge-ini ya bururi. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Waweru wa Nyambura.